Karong buntaga ato makauban ang usa ka Mindanaoan singer-songwriter nga si Wardy Puyod. Good morning, Wardy, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning, Ma'am Sarah, and good morning sa atong mga viewers, mga kapuso sa At Home with Regional TV. Okay ta karong buntag, and salamat sa pag-imbita sa ako adre sa inyong show. Okay, so Wardy, how did you start your career in singing? Okay, I started sa una pag yun, mga bata-bata pa ko. I had this love for music. And nagabanda-banda ko before during high school. Well, first year high school, nagabanda-banda na ako before. Ang name sa akong original band was Ice Cold Buko Juice, which until now nagatugtog hapon me. And maybe along the way na kapuyan ako magsigig kapa-kapa og mga songs. So I tried composing my own songs. On a more serious note, I started composing songs para sa akong sarili. Nag-start ko compose og mga jingle, mga commercial jingles, and mga political jingles. From there, I decided to write my own songs and produce my own songs. Ginakanta pod na ko siya, and because of the new tools karon sa in creating music, so I decided to pursue kumbaga solo career murag inana, where naghimo ko og sariling kanta, giareglohan nako, gi-compose nako, and ako yung nagkanta, and now it's on Spotify. Okay, so unsa ang natabang sa pagkanta sa imong kinabuhi? Music for me is mura siya a serious hobby. It's not really a professional career. It's more of a serious hobby. Passion siya sa ako, kumbaga. I find joy and happiness in making songs, sa pagbuo niya, and especially performing them. Na ay certain hype manggod when naga-perform ka live, especially if makita nimo na gina-appreciate sa audience ang imong songs. And at the same time, you're able to give them happiness, and sila pod naghatag pod sila og happiness sa imuha. Ang pinaka-impactful, pinaka-na-impact siguro na akong na-release sa karon is ang Isang Lakas. Mo na tong kanta na gi-commission ko sa City Tourism Office of Davao na during the height of the lockdowns. Kani kasi tong time na grabe ang tabangay sa tanang sectors, no? Private sectors, public sector. So they wanted to make a music video encapsulating that bayanihan spirit within the city of Davao, especially as a tribute sa mga frontliners. So Wardy, pwede ba nimo ma-describe ang kasamtangang sitwasyon karon sa atong nasod pinaagi sa usa ka kanta? Kung akong i-describe ang current na situation karon, ubalik yapon ko sa kanta na Isang Lakas. Ingon na lang ako ang lyrics niya, ha. Ang first na words niya is, tayo'y naririto, nag-iisang kumpas ang ating puso. Sa laban ng buhay, isang lakas tayo sabay-sabay. Kahit na anong hadlang, basta tayo ay magtutulungan. Itaguyod ang pag-ibig sa mundo. Luha, pawis at dugo ay inaalay ko para sa iyo. In a song, mao gihapon na applicable gihapon hantud karon. Abot maning first wave, second wave, third wave, fourth wave, kita-kita lang gihapon na magtinabangay. Ayan, thank you so much, Wardy. Any message to our Kapuso viewers, especially sa mga buot mahimong singers? Okay, mga kapuso, ang music po is really it's a food for the soul. Kumbaga, it starts by appreciating it. Pagkahuman ana mo kanta-kanta na ka, next ana makuha na kag instrument para mo kanta ka. And then it's a gradual step na maghimo na kag songs nimo. It's, if you want to make it a serious profession, tungasunon gud siya because of the competition na naa sa industry. But if you want to make it a hobby, nindot kaya siya na hobby.
Kasi makadala gyud siya og happiness not only for yourself but also for other people. And para sa mga kuan, sa mga viewers nato diha, padayon mo og tan-aw sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, Ma'am Sarah. Kini ang At Home with GMA Regional TV.